Non abbiamo la nova premierisation. Qu'est-ce que le premierisation? C'est le ramurafun na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very yo. Sarole milay, atovo milay. Atolotry ny rimage ho anao. Torakey. Hitanao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary misy eo nandrisy ny herinandro isaky ny asabotsy. Finday cadeau! Finday cadeau en Pâques! Araroty, fiaina mividy be amin'ny finday tellement Afil Prime. Enfin Prime sy S Prime. Izaranao ireo fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Aza tara, tonga avaingana any amin'ny Telma Shop, anjifan'ilay ho anao. Tolotra manan-keratra amin'ny 17 aprily. Tsy ono niasa lafa ny masoko zao mahita tafita namanay e tafita namanay alaty aio ka voka garage io zany ka le izy koa nge zavatra tsy nieritreretina mihitsy hitan'la le rafozam-bafiko iny zany ohatrany kisitindritina be iny hitan'la iny manao solomaso matevina be kisitina be tsy hay kisitina be de ndray andro izy ohatrany teny hoe nareo izy tena tsy tia anahy mihitsy nareo ka le za manambady an'le vavy matoa Julie di raha Martin ngatsy tala dama raha Martin ay le 4 kely tsara tare be Martin manambady an'le vavy evo de izy ty le bandy sy minarahatira lako ampanambadiny Jojo le izy Jojo de niarana anao baolina tamiko iny Jocelyn manambady an'le faravavy nahazo koa le daly nahazo an'le vita raha kely iny nahazo koa iny fa ahoana ty lisa eno le tatara eno le tatara tena lina nisy fivivilianakaviana izy moa ikizitina be le rafozam-bafiko ngarainy moa zany de efa tsy de raha le rafozan-dahako iny hitala izy le jomojomoka la fa le rafozam-bafiko iny le mividy an'le maillot anay iny tsara vana fa le rafozam-bafiko nainaina be nareo telo lahy reo manambady an'le zanako fotsiny fa tsisy tianareo mbola tsapaiko nareo ndray andro any de nandeha angaty zareo zany a nakany Mantasoa de zay rehetra moa zany tany daoly ahoana bonjour de eo am'le barazy Mantasoa fa miakatra be ny rano efa le mitovatova eto de nakany izy le faralahy le vady faravavo le raha Jojo zany nakany verina avany ry zareo fa kotsa daoly izy mianaka fa inaninona ny anjera tao anaty rano ony raha fotsy be de navotany le ry niapitsiny iny le ry a nahazo an'le vita raha sady teo am'varavarany eo am'ty le fitaratra tio misy oratra hoe misaotra betsaka fa namonjy ahy ianao sady tia zany de nandeha lay zay tamin'ny heriny ray nakany iny ty avaratra Tananarivo ty imire misy le rano be io le akaiky ny fiangonana io le farantsana nakany ray zay tonga tany zay nentiny tany ray izy ty le rahalako ampanabina faharoa ty rapie eny zay le bandrie nakany de lasa tany izy mianaka verina avany reo fa kotsa be koa fa naninona eo nenjera tanaty rano tao ony raha fotsy be de mivonjeny le ry niampitsy maraina an'iny le ry a tonga eo tokotany le CRV le 4 le ry de mansoratra hoe misaotra betsaka fa tena tia ahy ianao de taminy lasany ty ndaso aloha ianao ny lahy le angaminy tamy tapabolana sa efa rotokom-bolana tany atritrivo zay andrakiba tsirabe ndrefa na tsirabe de zay sizy ndray natsondray dao mba enti mitsangatsangana miaraka amiko ry de nandeha
dia amorimboro re tonga dia minjery rano raha fotsy be am'le ohatritrivy io jereko fotsiny ohatr'izao eo korotop dia miantso vonjeo hoe za tsy taitrako za tsy mahay milomaniko teo navelako teo dia zandry hoe miantso ola fonjeva latsaka anaty rano e tsy hitaliziny avarady efa sepitra dia efa tsy avitra ntsony dia tsy azoko ahoana anazy olona tôbily am'izany nomeny le rafozan-dahako sady ny fihininy andraisiny tanana nomeny an'ity minibus be tya io zay zaka tena zangy aho dadabe aho tsy zangy ery dada aho tsy nahay nilomano e fa raha na ihany plongeko tena mbola efa nijalina andritra ny efapolo dimapolo taona tamin'iny aho zay izy vazavaza ohatrin'iny mipitiky nirora fotsiny avao anatin'le solonifiny efa tsy tatoko mbola nomeny an'le Mitsubishi ndray le 4x4 raha Mitsubishi afaka tazay tena mety amin'ny sady tsara iny manilomano tsara oh ikaela Io ihany tsika nona be amlaza aminao fa préméisation. Qu'est-ce que le préméisation? C'est le ramora vonina tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very io. Sarole milay ty atovo milay. Les groupes des étudiants en télécommunication vous présentent la semaine de la télécommunication du 11 au 14 avril 2023. Hitanao teo, Toraké, natolotr'i Nirimage.